Kubelai pergi pelok puja borok kebujuk kesan yang kini kesenel kejangan angit di pidon kamer ke koi bekia. Dia perlu mata ke dia dengan bertip jipi bahkan kat tarik jauh ni penai disembahkan sedon ke fit ke channel nongsning SNG Hill District. Ya kini ke fit bal penyai daka Youth Sport Club nongsning. Pada ke por kat asisten berdisni kan sedon ruk ke football final match happening ke KRFC Persah ya ke Lucky FC. Dia perlu kena kemet pensio iru ya kinong shot kinong rwai ke bapa nam jong ke jelam khale ke jongi ke bawan shot ke bawan rwai hakene ke sngi ba pelong ya kene ke fit nongsning SNG Hill District. Kinong rwai ke banwan hakene ke sngi de wanbha bat Julian Periat bat umayan. Kanong shot ke banwan hakene ke sngi ban ai ke jing shot happening jong pi ke pat ba ke bun ke balang de kelari kanong shot ke bapa nam na po jantia. Di perlu kena kesengi kan sedon ru kajing pakhalai laki draw. Ke first prize jong laki draw cilak tengka ke second prize jong laki draw dekat fresh, ke third prize jong laki draw dekat Android phone. Di perlu kedua jong laki draw tang arpeu tengka si tiket bat aspa tengka si bung. Kebai tiket bandrung cekene ke fit di tang si spa tengka. Di perlu lakon aware pi baru akibat najan ke baljengah jong bawan cekene ke fit ban saki dah laki jong ki kemat jong pi ya kene ke football final match. Bat ya kine kinong rwai kinong shot. Ki banwan penberngia na beta ke jong pi ki pajba hakane kemet jong ka khatsau tarik.